abaningi abazalwana bathathiwe baya ezulwini mina nginabo lokho. So but engaphuma nako lapha akukhuluma ukuthi no one but Jesus. Nawa amazwi angihlaba ke mina. Angangokuthi abantu abangaziyo ababehlangana nami ngihambe ngibatshela ngithi no one but Jesus. So abantu when they talk about this topic kaJesu Christ bayayilimit as if nje uyekela izono. Yes izono siyayekela sibe whole. But what's the purpose? Sinamakhosi la emhlabeni. Right? Yeah. Prince of Dubai. Yes. I think you've seen amadoda now ukuthi atrithwa kanjani. Anama bodyguard hanjiswa ngemoto ephezulu. Makuzothiwa wena uyindodana kaNkuluNkulu. Can you imagine ukuthi kwenzakalani? My brother thina la emhlabeni sinje njengabantwana baNkuluNkulu sinengilosi ezisilandela izigadile. Ngibe okwesibili. Akekho umuntu oyoyezulwini namunye oyoyezulwini angazani noJesu. So usathana kanawo authority okubiza igama lika Jesu. Emkhathini alibizwa igama lika Jesu. Malibizwa nje kubhidlika igodlo zomkhathi. But usathana is a very deceiving spirit, right? Angakhona ukuthi mhlawumbe asebenzisa abantu bese beza nomunye uJesu okungasiyi. Sendese mnandi kodwa inzima. Sendese mnandi kodwa inzima. Insendese isithembiso sokuthi sisokudla ifa lombuso kaNkuluNkulu. So no Jesu Christ mayekhuluma insendisi akasitshelanga ukuthi kuzoba indlela elula. Uthi isango lincane. Uthi indlela ilokhu njani incane futhi inzima. Nesango lincane.